KAWILEJ ule masanil. Chiwahune JUNELNEJ pais ANEJ komam Jesucristo. ANEJ yet KAWILEJ JUNELNEJ. Hatnek oxpe cham komam. Tohlanek okoj ebeilal. Kamasanil anima okilok yin cham kolwahuam. Skab Domingo yet JUNELNEJ komam Jesucristo. Akomam ayek eyetok. Ayek apashek etok. Skanej komam Jesus tsibieh kanoj. Yuh cham chekbeh Markus. Chihal wach ANEJ ayach mamin. Atong hunti yishmanil wach abish yet cham komam Jesucristo skahol Dios. Ayul chan on yet cham chekbeh Isaías tsibieh kanoj. Akay tishin chiwatok hunin chekbeh ti. Chiwab abhoj asatak. Yet chishaten okabe. Snuk yet magchi auge eloch paitz inan chor. Hatnek oxpe cham komam. Tohlanek okoj ebeilal. Yet chiyoning hunti mas choras pa paitz inan chor. Cham shunik iom elbie. Yalon el hun iom elbie. Yet naoh bailal. Yet mimang ulalil mule. Apay cham chi apni ok ep konop Judea. Kalmiman ep kaham Jerusalén. Chichao ep smul yin. Asha a. Chi yil spieb bay a Jordan. Cham shunik chiskana humpichil hatni bil yetoch shil no camello. Kakalanok yinsnan yetoch huntsum. Anotzak ayok slop ehoch. Yetoch no yalkab. Chiyalon eloch. Lanan sa hayok wintach hun magchel tol masanil chisheyu wibanayinti. Hun magchel tol manin mohoch tamwal way hahan satach yechin shuyon el spishil shanap. Ayinti mashwik alelebi yetoch asha a ojielebi yetoch cham esal trahebil. Skanej komam Jesus. Chihal wach ANEJ ayach mamin Jesus.